invocation prayer Pastor Reverend Brother Len Thong Ho give Church Pastor speech from Mr. Ngamcha Secretary General Secretary HYC Cultural Dance Competition Abar Hui Pai Ding Hin Beng Ho Ikikim Wale Ikipat Diu Tai Beng Ikimah Ta One number 8 Today alam de ho hin inga le lo diu lam kai ho ron dung chuya ken chi kan la he kala to pen awak awat chu aveng chu hung lam jing de ho chu ne he thiam te loi te ho Ward number 78 Chairman Secretary Amrat Sum Lelaki Nawan New Century Ward number 78 June Sunda Matang Lakiro Ward number 78 Ward number 78ตัวหิมหลุดพอนดิ้งกางหงปีกาพอนดิ้งมิวจิจองหงจีไปเดียงให้ตายคุบจึงคูทารกะมาหิลเปียนเฮตัวหูยุเตนีมีฮีเลคุบจึงเลี้ยงลำบงว่าบุญพระองค์นอนตานโดนพันลายของพระโตจอธิกายสักเดียวหันตารักษาข่าวผ่าชัวโลกีให้ได้
ngahi hay ta ngaji bo nung se nung ta abi Ngambon juga ukti yang ngai dia nani anu le apa ci a ukti hi la kai do hon dia hitai asi chu anu le pa na ukti la ngambon ki te hi apa sa lo hi ngambon anu ta uma tu lagi mai le ku adoi ko ma ki sa adoi ko ko hon le dia na hi ngambon ko ko chu ki na ho ma hi ta man dai do ma ko hon le dia dai hi Kami santai. Ahin atusim cidan su minumi pawafat tu lungliang kha khawin dio atusim su nu goi di cene